Okone kwaoi Deta maniata Jao ya bogoi Okone gwitoi Gwita maniata Jao ya bogoi. It's about God. Home. This place that we've been born and raised, and it has become part of us because we are part of it. Gwitú. Gwitú. Gwĩkũruo na gwĩkwega tũkĩte tũmũhe ng'ano cia kuo tondũ nĩ twĩtĩagĩra kuo na maũndũ mothe makuo mĩikarĩre ona mĩgariũrĩre nĩkĩo rũthiomi kana rwario arĩ rũrũ. Okone kwaoi Tegera mweko wakwa ni negera guko niguo ni guthecera federa KIAMBAMUGGA Aba wingira. Jana ni kuga atia. Arahigo kakuruta. Jana ni kuga atia. Kakuruta. Ruo kuruta. Ruo gaja wa kuonia atia. Ai. Ado wa nyumba, Mr. Mistarifu, ene. Mimi nimefurahia hiyo experience yote sababu it is very awesome usemania na ado goli ta bomb. Tondu ndako irado ni goli. Eni na korwo uyu guo ndakwiro theceja. Jamba Nene and Sons Omonde nira rock with the best artists arendo temonete TV in the Gwitú Cypher. Hii sasa ndio itakuwa ile mbaya. Nimefurahia sana kurecord, nimefurahia kuwork nao wazito men. Makivanga gotovuria na vendeo magni. Yote nitoka nikuje ikiwa. Maretwa ni weru na ningenete muno makiria. Nyeni ciaraha cianda matharo na iria ndoro. Okone kwaoi Deta maniata Jao ya bogoi Okone gwitoi Gwita maniata Jao ya bogoi. Okone kwaoi. Hey. Sudah ada. Look. But don't touch. Acha niache kuongea huyu nilikuwa nasema. Ate okone kwaoi. Deta maniata boya bogoi. Okone gwitoi. Deta maniata Jao ya bogoi.